ابروکه 57 سال در باز دبن لسر به پارێزگەه بوونا دهۆکە. دیروکا دهۆکێ ڤەتگەڕێتەوە ساڵە 1800 کولوێ دەمی بتنێ گوند بوو. و ساڵە 1805 بووە ناحیە و ساڵە 1873 بووە قەزا هەروەسا بفەرمی لە ساڵە 1969 بووە پارێزگە. پارێزگەها دهۆکێ ژە هەفت قەزایان پێکتێت. دهۆک، زاخۆ، آکرێ، آمدی، سێمێل و شێخان و بەردەڕەش. هەروەسا پێکتێتن ژە هەفت قەزایان و 24 ناحیە و 914 گوندان. هژمارا کەنجیên پارێزگەها دهۆکê li dîf dumahêk serjimêriya Iraqê ku encam daye, hijmara kinciyên wana milyonek û 600,000 kes in. Herwesa dihok nasiyarek û fire pêkhate û netewe ye. Pêkhateyên di nava dihokê de pêktêtin ji Kurdan, herwesa Kildanî û Aşûrî û Ermeniyan. û evane ev pêkhatane bi çend ayînan girêdayîne. Ayînê Musilmanan, Krîstiyan û Êzidiyan.